we Radio Adum. Hey, you can such a member. You can such a member. Let me see. Judge, I'll be better than also with someone because I have a premise. I say premise. Now, we don't me and Casaminico training. I would have Mamma come up with them 5. I don't know which them D4. Oh, D4. Oh, Mr. I saw what you are doing. Treasure. We don't know. Me and I'm so naming a number. I saw what you are doing. You green treasure. You that's no. Ultimate and the cream. Lamina Swaju and this one. Now she beach ya tadia. Which means so echo as I could show office away. And also ye papa. Yet the kind of way I see, I go for them. I see if I see, yet the Massin intensely contumblinum and the Sunyan Yakopoya de Mochina, Sunjay Echo walk. And I said, get to a power cry. Nanka, Mekobi could. Oh, and then come Mrs. Sumari and Yamsing Kubi. Watching me quite and a panami could do not me cocoa toko. I was to about them could do for phone and crack. One name in Susari and Quaria. You are my frokai. No, my conant in a thradia. Nina, Naka, come on. It's a name. I quite holidays. I could talk on contem of foy. Me bompa second to one you better to contem Marcoya. So sorry, talk on quarry, so sorry, Gunquarim. Now they are pussem. Now we in Macuma to one what to meet TB Palma. Osana, what did you back to a chidia? Na semi say na semi nti waste power nka anti I don't know what do if I can be minimum abusia fire tetema yeri asam kitua bi ewo asomafo sem Acts chapter 9 verse 36 na yeri asem bi ho na yenyina suntu ye hofo titiru ne ma Acts chapter 9 verse 36 nso na osuani ba bi wo yopa ni din di Tabita ne nkyerase ne doka obayi na nyuma pa ni moburo ho ade aye no woye no aye no ma ne ba se na no mu no oyare na wonui na wodware no de ne koto abansoro dem nso na leader ban yo panti leader ben yo panti esuafo ne ti se Petro wo ho no wosoma nipa baanu ko ne nkyɛn ko se no se ontwentwan ne nan ase na omra won nkyɛn na Petro sorry ne won koi na oduru wo no wode ne ko abansoro dan no mu na nkrofo akunafo no nyina begina ho a wo sum na wode ntade ne ntoma na Dorcas ne won wo ho no wo ye enu bi kyerɛ no na Petro pamu wo nyina afiri adi no okoto ne nan anim sore na wodane nani kyerɛ emu no na wo se Tabita sore na wote nani na wo hunu Petro no osore tena ase wanka amen wei eya maame Dorcas ya wowuo ena yakonyane no na yakase de na Yesu ane se yakase ye kai obi no eye niema mienu ye kawo bone na ya kawo papa eti senka wo me ne wo de a kama ye kawo papam wo ba bia mani ko adane refugee se de na meka tu kotena efie bi obekwa kotena mu no ye betu no suban ni nti na ye kana chi asem abayiwa we wo bi nso adwuma bia obekom no oniwa na wono nso wate akotom maami we papa we awie de ye busa ne se ye ni ho a ede ne de beka yen maami Dorcas na de wo ya ne se wonwen clutches eniema wo de asa wanwen entade de masuafo no te bra wo ye na Petro ni won ye kofa ne baaye no wo baaye evidence na ntade ni bi kurakura wom se enie ye maami niema na wo ye maye ni bi nie na Bible se wo gina sa de ne so ekasai
ema nyame tie ema dokas esa bankwam awie de ye busa ne se eti wo pa wo ni ho a ede ne kura wo ede legacy ban ene kura wo a enu tie de be ka wo obe papa bi to kwan se wom na ne manyina ahye fita wo seye eni gya bafie sanse wo bape wo bie nwane maame bi so ni wo pe na ne ma ho ato wo bape wo bie dwane woni ho a edie ene ye beka ede amawo ye manyuma pa enyuma pa sese ya kristofo ye muzremifo a ye manyuma pa enso nka ya brabo wo betiri mu odin na aduane pro enipa nso ofie ho enano a na yesofu preachi o se no onim sofu bi we omde bode ebre na obemene guwa na bre no ne yira so akodwom akoton na die bu sanse ntini pani ho a wo mu bedie enyuma pa me say adie bie ni wa me say champon woni pa wo pe ya manyame a edru dindin mu a na wo di kotu no a wo mehwewo a kristofo ye tiri mu aye den de bia me ka me say se enipa bi masofo ni mu a ke bakora nka muntumi mu bi ba bia mu fie monsanfo eye mu kodru ye osofo bi na je contract onanajo ye wo ho adwuma fasting and prayers dima wo onya bani bi wie ye no wo se apeto asole ni kura wajai onsi obiem enyuma pa ben eni eni wa ye de be kai yen enu an se ye babrabo na se ye bobia ye wu an ye ko ye wu an asanti ye wu an ye ko eye se unu watimi ka bibi na ye bibi papa nye so unu an atwe praye ye prawachi woni wa esi esu me se maami bi na o ye matron wo tachi microbones no ba me shop mbetonku o ka chem se na kola abaako akola ni wie school ebe ha no because to akola ni free campus no ni akola ni neti na hyiran kanya me se sa akola no ene be me bia ware ne neti America okoye ni national service odia yankwanta efie no ko ha dan na otim no efie wura no hwe ni sa no se akola we me ba me ba be ware wo ampa boy ni be wale no presby solid dem trinity ene neti America se sia woni wa de ne ye beka ababawa abayuwa wo bo abrabo basa ememe bia ni abre wo mo yiri no subenti ba bia mo ntumi sen ho wontumi ne na sen so wontumi ne nuanu sen so wontumi ne na fofo sen so ye manyuma pam wayen enye ya brabo na ya ma brabo papa ye ni ho a ye bebo ye din papa ni se champo etetema emema so mami me da se ene de wo bo asem so pa asem wo say de senke de bosu me kwa ni treaty enwuma pa se abrantie ana ababa ene na amafu mami kan sa se wo bi ebie na dwuma no adum no na wafa no no de no akotena adwuma no ano obeboa ma adwuma no akoso no afede na ene ye bia obeye no na wanhwe ne de adwuma no ni guo na ebeba nanka ne ye kan se obi abre na wo ma be ma wo no akọ efese wonsa akọ wano edebe nti na wo so fa kuma pa ene mpai papa emfa nta akire adwuma tam kura wo mantem ne se wo ye a wo nye atune ne konkonsa ewo adwuma mu adwuma wi an krampo otumi na ho asem na so ye san ma we say ya sabi enhyira be na obenya ene na amafo yenko ya chi ne na nanom ne ya merewa no yenko tua wo mo ene ye na yemfa emobra ebie mu so sabi wo sempo na ka prayer ade ko ha dan enti efiewura wo mu no tama ope na wo ba fie wo koka wo de ne ngam asem sa wo ne na esi fie no ukoye ni sanu a wonya enhira amwa
wokɔ fie ɔnom no obi ne wokunu te hɔnom awiamfoɔ bi wɔn ɛbɔ bra ɛde aware ɛde atete wɔnom ɛma ɛyie wodi ahoɔyɛ ne anibideɛ ɛde kɔ akɔtete wɔn ntɛm na ayɛ sɛ ya efie ɔnom no wɔn bɛpɛ wasɛm obi empɛ wasɛm ebie mu so no ne ɛsan kɔba nso so ɛne sɛ adwuma paa sɛ obi etumi yɛ wɔ efie wotumi de boa efie ya wotem so wɔprapra wodi woni no wɔnyo efie rekɔka ɛde asɛm aba sɛbesɛbio ya ye ho sɛ ye de na ye maame wɔ made ntino wande tie sɛ ye fɛsɛ mpra na ɛsɛ ɔka ho sɛ wontumi ntra maame no wapa nkyɛn forever ɛsɛ ye sua saa de no paa ebie mu so no wokɔ tena fiem konkonsa woka enkrofo wo nsɛm nkɔ keke ni peti bom wokɔ ase no akɔ se no akɔ nafo no akɔ hono no enima basa enu ntia me wabrabo enkoso nti hu yana wabrabo no ya enkoso no hu sɛ obi na wo kɛse wo enam konkonsa ya keke ni peti bom nti no na so yɛnhwɛ obi won so wokɔ tena fie no odi fie wura ye ne maame ne papa odidi ma ne bi di ama feri an senior sof mamo kan no ama wobi etumi nya enhyira den ne subanya ya ode kɔ efie ho no munti tini ye kan se ye maba se ye mpanimfo enkokora obia esi ehu sa de bia obeye wo ba bia wo ye adwuma wo tie awade mu bibia mu no esuntunso aso no etimi ba wo so eno tie nkan hu se wanya ade papa untwa enhyira de biara tini ye kan se ababa bia ya waye wadwene enemre mekasa kire ema no waye wadwene se ebia na wo pekunu ekuru nso ya wo pe wonsem waye ma sof maame empranfo be se na ya se num ne kura wo mema be se na ya se mensa Onyankopon se wonsem waye ma ntempa ya wo bone hemfi na awurade de be ma ama waje ekuru no nya bi enu nti ne ya kan se abrabo bia ya ye bobia esu wo be ebia na obi kura bantem wo se o sister wo se be peno chese o mark no ya wagya to won mo no echese osubanye wo si wey wo ko fara ye de ben tini ye kan se yenye suban papa ye mo abraba papa na ye nhye Onyankopon animonyam na se ne etie bia Onyankopon no ya wo boy ye na wonim ye destiny no ye to ye boase a wo de ye be kwa koduru e wonom ma ye mpre ye ho e da se na na kwasi bobi ansa ogina mu pause me se champion o shine ba Joyce ye boa enso wo mu na na akuokon Papa Christy, Janice Adie Pena, Joyce Tina, ensu wo ho, ena fe nana ekuyo konso, pore poma PSC poma ensu ejina mu. Ye maami bi uwo New York, ye fro Agnes Ajimai, Magi, ono so se nani je ho papa o she shoyi. Ena Mrs Jennifer Obuo, ono so New Jersey, Hackensack. Ya ewie wo hwe wo se maami bi so de ante age ono so New York New Jersey Hackensack wa wo mo so hwe papa na me maami ba ko owo kwada so estate Mama Joyce ewie ye chia no ne ba wo ye friend adweti ahema ono so New York ono so ye friend na nabrefi ekoto ono so se wo hwe yen ye da wo mase abrochirefo se maje yen atum ye di ba ko ya na wakani ne matima Hackensack Neso waka. Ya kan we ni ewe Connecticut. And Massachusetts and also Canada. And Massachusetts. Hey, urade. Yo, ebusian for 21st clinic. Sciatica expert. Also to asinti twetwon. Mi pacho yenko. Kojo ho anyi. Ade da so a 15 branches across Ghana. Obe show anamo edi kan de mo amunim se ni titina. De yane yemfa ye ho nkofam mu. Ai ya we overseas. Afa radio nche wa boase cancel quarters. And cry dome market teaching my sunwan and in Kransa 0540311311 mizo ni 5G dia. E we yase a wani mabenyam. E wa ponto ase a wani mu abenyam. E bweni pedua no siesie no Serious. Bomodin Dr. Serious di name. 21st clinic aso e bia busa bia usabeka. Mama Esther Outcome Royal Ventures, Bikani Supermarkets, Ibe your PNC Ventures, and Manji Taxi Station. Nasachi Enterprises of Wabinchi. Ora kwa kwachiri ewo kufuridia puye mantem. KF Kinfu Enterprise room. When one saw Betty Humem 0246270221. Traders Farm
black and yellow bidie powder wadawro mako wo yamu bubomu a fa bi gu nsuo no cholesterol je oni padua boso gu nsuo no anwumre bia wanu mu atoso wa we prekonam ne ade fa bi gu nsuo no ne sesrade ni nyina ense no wafu aye kakra fa bi gu nsuo no wonu msana unya hangover fa bi gu nsuo halitosis o brush na sutwitwe wo wonu be yesham na nye kama ubenya bi Freddy Menz dan heba pidan Colinac Misty any blessed wo kwaso Korimampon Pentecost aso down 0243 943 413 abe okunini mami abe se wono na kwasi kokko na beto nchia na nso nyame ama ne tumi wadi no enam sa ya de be ma otadua fon fibroid da wudiem ayam kronti yesi eni anka ni meko ni abrobe etro so aje ohwo aboso etwere nso gu ani mu ase kokko epema otunu mu setie ni wo betu ni semenkan mami abe se syphilis gonorrhea no de oboni sedwie sickle cell ni hole in heart yene na tonche yo tano so patrapa 0243 345 392 Boris B and nam papa fi akokwa yansheda emani nuboni bia na eye organic anunsu de eye halal BBC to be atimi wibi if 16 copim 12 kg akokonsa akokonai nebo ne ta na ene nkrama aduane ni nyina benyabi Bantama High Street yani president asafudi anim hye Santasi roundabout poku trade na dum SG Mall top high share body junction osifre 0544444453 Oboeba and Medical Research Center break for no was you expert ewo cardiovascular diseases akoma mu hawo nyina etete wono obetwiase migraine tipayeden den uti dwa wani fa tua to fom kan ho ya na ohyew gina oni paduanim ohyew umoja no aye bebire ya boroso a ya adwuma kakra no abre fatigue na fenso ya no wani suyo kusu wo kon ne wo bo eya wo ya wo bo eba onyame ama ne tumi hepatitis diabetes awo mu hawo ayamukuro any kidney disorders nyina ya wado adumenu last stop so for mami kenke eni ne dia nim hye yesi ya adwuma adwada kopem meme ne da no pa no so kopem anwumre no numpa mu wo dia nso obefre 024 0257472 Oboeba ni what scientific clinic and diagnostic services doctor ni mo wanu mu bon ho yi kan hwen enso pop pasumsem nso wanu mu bon ya na aise osia pro na akere kwe na ho metie untimi nkase yi debi nso gira ni mu ukodoto na aise uteche masini bi wonu mu e osia pro e master osia pro wanu mu bon ni what obetuase e de amount awo mu hawo ovarian cysts fibroids, erectile dysfunction, penis enlargement, vagina tightening. Come on. Waba, yes, you buy any more by ya. You say, I say, boom, no. Bemo, na kesi, na esa akokode no ketuwe. Bomodini na ni wati ya mwejuma. Ayamukuro, stroku, no mpemu yadie, opusa wani, etwire aje wabosu. Ni na ni what? Atonzu Monaco Junction. Yani Adansura Bank dia ni mhyen Cran Circle for Ramadan nim. Yani NS Chemist dia ni mhwe 0244 087 small danger. Bishop 75 akosia awie ye chia wo eniema pa de digu ye kom de digu ye nsa enkawa enkapo empempena de ayane ni nyina me se fast discipline benya bi ewo adehye market echi bomodin ansa obefra akosia e was 0598 585-219 Eraba capsules and feminine wash Eraba no Fabi hurum esisi na munye hwam kama ebechi twan ni kura na wabu nsawie no me pacho jonso moja ibeyi na firi ho me pacho oba wabu nsawie wonom na ade bi hurum wonom na ade bi hurum ne moye hwa wonom na ade bi hurum ne moye hwa ti ato so yie ekoba ma me sha why mere tipa wo ni nyina ebetuase alaba akomase ubenya bi new fadama ubenya bi na we no FDA for agiatum 0244 634 024 IBJ atete yetiu judge arani shirawo na asemi eyame de pa na ebusa se wuni ho a ede ben na yede be kai judge yen ka wo hwe blabone nye ye obi oho ni nka edum
onni bibi papa bia ya de be kai no enti abrante bi te brono bi so enka ye dumu e de kai no se oh boy bi no a wo pema bebrebe no kromfo ni sisimu ye ne desa akoko no eno ne ye de kai wo so wo hweme wo hu de me kan no kre na obronika asem bi se we are the best judge to our own critics asem bia ye kafa wo hu bia no say ye no kro say ye enya no kro no wankasa unim judge oba bi eni bema bi entemate enye oba no na ekoma ne ho nemum bema na busuafo na eko se eni senka omontembete because ewuraneti bema ne nchen no na odan suban papa adi emema nipa bi a metimi akasa ya na yenim ye ho so hwe enti se oba ba bema akwan mu a uhu changes bi empo yentade shem ye wo ba bi ho aso free ni kunu nchen se kim wo hwe bema no free tresu kosi form otim se oba bi afiri ni nchen ate akotum ni nka ye sekure pro judge no kure bema bi se pro yiri ni ho judge ebi mu shatade pa na ni kumba beto ha kro bi pa agu bema bi ko enemre kro ho ebi ho utimu se enka ye dum bi a na di na chi no ayira but obabi so ade a ye de kai no bema on netna ye ukunu kai obi a utu kwan kakra na ukunu kai wa eyawdie na okai atemdidie tantan atemdidie fun a udidi ukunu no eno no de kai wo kuratwen boni a enimu atesem hu na wo de attack bema no eno no de kai wo mame emwa wo judge obema bi tu kwan ade na ire de ka no ne se empena dodo bebrebe a wotwe enti no se bema ni ho enti ne ho ato no papa bi bema bi ade de kai no pa ne se ne nsachi ade ne dodo eti on se oba no woni ne ntemte ye no okohu bema foforo no won kai obi mu nsachi ade ne na de bia na me ka se mi se wo free baabi ko baabi na wo sa akoka wachi a why failure but obi enam wonka ye dum bone no wonka ye dum tantanti baabi obi akoduru no waye okay ye besre alaji biti ye area na papa yi ni din emfiri society ne community ete anum da wo ko urema ko adonko kwa no so no a baabi a ne ete na nsuo to ane ntimi nko ho papa yi ne timi de concrete ankasa egu kwan no so ema enesensuo to a wo ye hwan ubetimi afa hono and such adie we no openi no enya de a obi ya wure betimi afi no e wo sa de nda community a wotim society a wotim ade na de kai obi ye honorable obi ye edimu ebi wo ne nsem obetimi aboa ne nkrofo nenso wo moa ye ni hwe enyuma pa e de kai dokas eni nyuma papa bi eni we de kai no ne ba o ma ne ba nkwam judge obi ti community bi mu krono ne de kan wo on se wutu free ho ade anyira ho biem kromfo wo kromfo dodo eye jai kromfo wo kromfo judge obi nsusu ya mansan abuafo area ho wo ye town helper ai obi emu a e di wo mu a na fesi same judge yo ye besre mayen kaiwo ade papa na judge ade ebu die ma memfa ntudwa na mempo oda wo ya ye chinchire twan tribute ya kan we yase e de asofo bi mu be kwabo nsem gem abrante ti asori ma baba we ma mi ti asori ni suba anye ensu krono me ma me de o kan to ho o se mi enkochoro nsem bia eye de o tie nyina ye nka just o ko show bi tribute ya kan so sin ko kwaje mic we yase se me ma me no bonsa so bia ma mi bia wenye 70 years abe shatade abe yase yen sisi 70 frantoma shatade me yase it was bi owu a mo bia me gina me ka say wanye baby wo ye nka baby a wanye nso enturo nim judge wo bi nyakura onya no fa ko vijima kai o se wo mu kro mo se ko tue san papa bi awu a ya deda no na ne baba aku wi wura bi chenche na obekasa na o mse yama ne kasa nti de waye no mama na nkasa nso a obegu ayi no oje mic no se me papa ya oda hui wa tire yan ni enso ya tire yin ova go vijima wi me chia judge me do always odi ya tetema
Judge na kasa che member. Say this time say compound house wo fie pa kamewale a ka de be yire beka kotena compound house. Ifia ni padodo etimu a mudwale adwae baako ene efie ho a ye pra baako no na ka mahwe oba ne suban. Judge o say hopa na ye na problem ni sate efri. Oba bi wonu ma nanum asem se ofuyi. Enye kura wo fie ho kankane eti ofiri fie ho pe ye de plan na dinachi ye wura se bo mfi me chia ba bia wo bia ofiri fie ho no mo a ye bo se tu pada because o set that plan and the neso apply ye plan ne neso wo otwi adwaye a ase ne nsa no ye kwata wo ko ka so wo be ka te o se praye ne da wo no fa ne fa kokotwi asem obe ka kire wo no se sabani ti se subani mu a wonya bema papa bema ne se no akonfuku no ikodonu mu asem ukoboso a wadane sebo kana man obeka wo prawo ye ka wo kina sem me kobra ye bu ase ne yebisi aka kire me ewo akropo obo aboso light dumu ana me di minika ekwase ana me paache ne matikuo na me di nam ni etwi momome ye dododo ekwa ho eti se mini won mo ye kai se kobra ye bu abetla volunteer fo nso bebiri akronfo ene ne kwasem se won twi omo ka ade na volunteer dabi mi tibi na mi gu no ko won twi omo ka mo na be samba be bia omo a oh enti maye modi pa edin no maye mo na se bodi pa se de ne wo ko ka jobu a ho asem a na wo ko ka se na jobu ko ye tutu no krokro ana ne yire ne mawu ye ana otimi gina ye wo susu a wo ka jobu ho asem wo edie ne wa ye a kire ukunu a kire o maame nom a kire o mantamufo ana afia utimu ana dwuma mu a wo edie na wo ye select dumu a na se wo dwuma wura ne frigi se ya na ye wo de be ko nya wo dia etinam ne nsa na mpro ne ye kotumu ana jibi ko twetwa sija so ne di sister bra se ekoba sana wonye din wo huhumu empo hunam ni wonye din eti pedi patuo na de bia wo ye bia ka hu se be ka uchasem ase enimu amanfo cheko pa emle mi ko wura mfensi kontomle sado na mi so obi ani me in fact se me ko pe ba ho na se ko no munsa ka je ko da ko manim guase ni pa bensia so for dey na to wo ba hai mi se wadawruma me be fa story eti ye die wo betumi aye aye papa wo be hia wa wo be ka se papa wo ye na ma me wo die ye nyani su ni pa bi wo hanom a aka ye wie amamu mpanimfo abamu mpanimfo aposifo ne sojafo die na mu ye enna mu timi ka se di Kwame Nkrumah ai holiday Mutimi kasi ye dim penifo sales people ai ifo baby a wo keka kro wan hwe be hadwen ti fasi baby a wo de ba na hisre na wo pese o de maye no hisre hisre no hisre na jeji bo ye na fasi agofo hisre from ze minimum mu asem pacho the big six and the big six na jeji na fasi mami ai ami de asi hisre no so oh sua ye na fasi ami de si enti se wotimi bosa nkrofo ni din ana otimi kasbia opanyine bi baaye otimi ya de papa bi ama ne boy youthwa wo so edie na wo so wo ye amana boa wo yenye di bitima boy na dache yeso ye kwa enketoa no anya ye chiri asem papa aka e da ase je yenso ya da ase etete ma ya kasa kire mema ye program hai enkrofo ni jemu papa ya wadade na madam we entempese ne bonkomo kakra be na kakra ni ene wurade nam na dom so ede ye baketo nya meche bedum yen na no kurenie ya me afa kura isu ye niema kase bebire ya ehu madam ba besra ya chi ene wa ha madam etesei madam pacho nya me adom se bibia boko pacho nya me adom bibia boko yo emise ye di nkomo a akwachiri na MC ehu nya mechi ekoba butu busumi mienu ni na ade ba ko a de me ankasa nya meche abofo a ode omo ye adwuma no se de nyina enim no ba ko pe no onim ni din nya me akasa dru age bia
obebubo mu din akyere no to no atoto abofo ni din abofo no ma ohini Nicola wu ne dura anadwo a na me no de me eye adwuma ode me koye abofo ohini ni koye adwuma bi wo oboase e ma oba na wo pawo ade achi no ba ne friends so so dae na me ma bre ne nkola nketo amienu na nyame che ba ade achi no nyame che ka kire me se osoma enje ohini ni e ma ne ko assignment wo oboase me ne akra ne nante no sa de no e na me hu adwiri me enne ya ye kase ya lady baako o France me god daughter baako anadwi mako wahume no so ma be assignment amano ewo abrochire France waye madam me de akire wo ewo me phone so me bo eti for mama eti na Ghana ade papa bi aba ne de ya no ne akeka mana ya se no media dance ni papa bi ba ha last week na ya se papa ne ba no na ese ki video no ofo suo mu na etam no ofrin kokko papa ne ntumi nante okrekra crutches me kura papa ne ba ye no na me dwom tisi na nyame che akola e di obetimi me kan me tirim papa no nyame che ma papa ne direction papa ne so okoda e ndo hu yanse mema mienu aba no se ye be yo ho adwuma be twetwe na ade che na papa ne tumi aso de agina ade che na omasa aba ne so e mema mienu no so enu de omu didi timirika se wontu amika na omuka chense nyame che abofo ene ye be yo ho adwuma madam mu ba ha koye no ene ma baby na asisi a won hu bi a eye wonwanwa wa wo bade Nema asisi de me de ne nwuma o ye ni nyina adom no ayaresa na edi kan me na ode hye ase ansa na wo ne ebae ba wo no ne o ya eye me nwanwa ne se mma o matwa bra a o munya o menses biem na o ma akwankyere na o manyem o munyem so a o ka kyere o mo se me ekwan ya me nyankopon de fa so ne se me ode me to me ma me yem ama awode foforo enya awode dada ma me de awo pen no emu na me dae nyame man awode foforo to me yem ansa na ode akola ne to me yem nti ama no nso obie na no na ocha awo se wonsan kan wa wonso wunya awode foforo so nti awode foforo no madam o kan o se awode ni bi wo ho a abofo ne draw kire no Mr. Jampon o se bi de triangle ebi de oval ebi de den circle ni nyina oka square o se abofo ne draw awode no e kire no kasa madam kasa nti nia eye me nwanwa ne se ma omuhia wo esi aye ba aye ko ye no ma no me ka ho o de me de ama me ka ho aye ma 85 ma 85 no emu 4 ena 3 eye Muslims ena 1 eye Christiani sa 4 ne pe ena omo de 2 weeks na omo check ya na omo hu se omo nyem o se omo no omo be wo nkwala omo asre no bet omo ma no nyame mfa omo meye bibi tese no no nyame che nti o se me a wafa me chiame no me mfa nto mo amanyem ma 85 na ye mu 81 ne de o se ma ye nko hospital tese ne menyem na nyame kan se ma me nko hospital no o se mo de no wo check na se wo check wo Johnson no na se stick no eba deep ba ko pa e che se wo ma no nyame de o mo be ye bibi wo asase su de aboa nyame adwuma nti eno no emfa nko hospital ono nkasa wo ni angels omo ye midwife omo no omo hwa te se ne omo hwa me ama me de wo no wo obe sa angels no be hwa wo sa akosi abra wo be kan aka kakra ma wo bra so no angel no be ba wo nchen abe kan che wo se bobo a ho na wo mra so sa na omo tie nti eno na eye me nwanwa sa ma no ubenya o menses every month bi obi nya na de ekosi 3 months ebi na jai ebi nya na de ekosi 4 months na jai obi nya na de ekosi 2 months na jai inti anu na ye me nwanwa omo frɛ me ka kyerɛ madam anya me menses o nso science na kyerɛ nyinsen ni nyina wɔ me ho ni nyina show me yafun na pie nso me menses ne ba no na ye me nwanwa no nanu de ye me nwanwa na se ye challenge ba ko madam ti na ne me pese wo na wo ye wo ba ena nyame de adom na ma
ɛna de bia me ya na me ka che nkrofo se obi be konya me difo ho na wo kura bibi na wo de koma no First Samuel chapter 9 one down we da ho kesi na soma ne ba so mo ko hwehwe funum no mo se ya hwehwe funum ya ye hu so se ma yensan ko na me papa badwene be gyae funum ho dwen adwen hu awu ena kola ne se odifo bi okrom am yenko no bi obeka ya kwantui mu asema kire yen osimi nkura we osimi osika dwete bena he omde komo odifo no ka so ahene hu ase enti yekodifo na etue bibia enye bone na ese ne no bone adoso nti ebi mu yama ne broso madam uni ebi mu fra no mu diate mpache o madam adom ne bae no last year mimpo a meye ne maame ana ne papa mpo ye ne papa no se ye de ade srede ato na anim a o ma ye bo afore ye de ebi wo ho pot mi twa sika no mae se wo be bo afore ye sei daddy wo be bo afore ye sei ansa na ni angels na be boa o se odifo bia o ye honhom adwuma no sempo ye konfo ye nkɔ nanim abra ye mfa sika emmo afɔre fi so o se hawo na nipa ne de to sa nipa kro no so no nipa no ko chia aka bi wo honhom mu ansa na o to hawo no de ato ne so nti sa wo ye difo na wo ye sunsumu nipa na wo je nipa na fri sa o ha no ma se wo je sika fri nipa ne nsam na wo de ko chia sa afɔre bo no ansa na nipa ne ha no watumi agi na fri especially omo ebebo omo dua ana omo fie bosom wo ho no o twa udin mu office abosom no ma gisa wa ba afore ende wo mu afore no mpo onye sa akwankyere ne ma emma nti na adwuma no o se na adwuma no ya afore na o TV so a motem na TV so a ye announcement na ye ti ye fie 1 year no obi anim ye adom no obi anim se nyame che kasa nyame che awode ye foforo da anka oba watwa bra onye ma na ye ba nyame fa ne so mane kasa wo de afoforo banti ba ne ye de tifie se nye TV so anka wiase nyina ente nyame chenka nti TV no so obi nso sika na dwuma no ono nso airtime no ese ye tua hoka nti nhihye bi ewo TV no so na ese wo pese wo hu nyame cha wo be boa nyame che TV program no se ya monji ntum mamu me ye nyame che ono amu na ye on TV fo na atena ho akyerɛkyɛ mu akyerɛ se airtime ka wo mu dia eni na omo ba be hu na age na kwankyerɛ mumwa no airtime mumwa no airtime ka no ena ya tena se na ye nyina ya age atuma ye de fa sa akwan ne so nti se wo frɛ na wo pese wo hia no council na se ye council be boa TV program na mpacho ma mo mfa anya atem didie mu didie atem ma mbenya asotwe sana nyame che nyankopon no waka che a o se memra na memeka se ne ebe ya unya asotwe ne nti o se na dom ne ya for ba na untumi akobe untumi na wakɔ se fa wocho na wakɔ no so mfa na dom bi se na dom no se ya for ba dom wa ma for ya ne nyankopon on soma ne angels no mo aduane di ebi wo ho nipa ba ko direction otumi jiska 200 cities we ho no dia kwa for ya mo bia na ni ma ko ya ba ha mpo se nyam che ma mi sika biem o se ba wo se ba fo ni so onchiche sika mfa man krofo na ade a ye hu ni so se wo chiska no o ma sika no na wo gia ewrade me tie fidi kase sumi ni turo na wotwe no sika mpa me nsam da na sika ye be che wo sika saa debi na mikosia panimu bi na makoji ade ena na ese me ni nyame chehia na oye late no me ka chense nyame che wa mama e late ka ese me ko ba bi na me koji ade ena osre me a ena otra ze na me nyame cha se kire sen e de esre na osre no se enkola asem no so wom no so all this can be man ena me so ye sure wa mata ma na pa ho ampala ye wie mini ni wie ni komodie ni pa chronic at chronic somai em ye de brem fia ebusuafo ganafo ye be ye so ni mu yi na nsam ka no edoso now ye di be yi na me no na me ka no so ni pa chronic be yi na so ja ye so ye tia me so me di asawia me so me di asawia ene ye nyina ete ha ene ye ni udi be sie ni madam wase me twa to na minya akwan
asama etwa to ne say ye dieteefo nyina say omo a ebe say 2 months ni a ye ba TV so a mo hu yen na mo gi adom ne tu mu mo anyame nam nyame che so ama na abofo abaye bibia ama mo gu so da bia mo say ye tie sa TV station ni pa nti ye da ma say ena mo nso mo a mo de boa ama program no nso akoso no ye da ma say madam kan o mo ka so munya botre na ya no mo pressure na no odene hey inti abrechirefo ya ma me se eya munya abotre na ya na pressure no ano odene nti eya munya abotre bibia be fine akola ya fine akola ni osha etu adumu ibe ya dwuma sa obe ya e aboa mo a nti munya abotre bibia be fine mo amaso mu a mo boa ye ama ya tua airtime no ye da mase pa se mo so mo di musika ata akola we ya chi na mo pesa adom no e fa wi ase nyina ye da mase nyame onhira mo onya mo kese mampa to me so me da mase mo ne mo abadwafo nyina nyame nhira mo se ye nso ye ba ye mo gi ye tu mu na mo ma adwuma ne koso nyame onya mo kese amen madam no ono no wa wudi ifo ni ntimi pa chaw se wo pese uni nyame chedi nkomo a ogo school agire weekends tu fra hihye bi e wo hom ne obeka ne number ne ye 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 nyameche number 05 35 89 76 99 na yemfre na unyame mfa ne so nisi wo gidie nko ade a ebe ye adwuma so ama so mpacha de aguso a ekoso unyame nam so ye niema kase chigwa na madwen ma so anopei ena o man he kase ye wo fie ha ye adwuma no ese ensu ye bi ena mani aba me ho so ti me bompa ese ye chia ye kape me kwaje mi sika na mayi bi na me so me dia ye bi na me ni nyame atentam na feda se na yensu ba bi dia danse se onyame oni ye ne adi ni yi enti wo ye bi afie twa mu this year so wa ye bia frɛ 05985598 eno ye momo 0598559802 we ni number obetimi di sika to so 0598559802 Tara One Media and Blessed Foster idi ebeba no na onyame aye obi asende me sika wo ni wane dia bei o ama ho aye hantem pa ya wo dia breme abrampa ana maninye esisika ni modu eno ni giri ya wase nyame chabofo wa woni sika no nyame chabofo na akwa obi akoma wie ebre yi o ene ano ya de atu amame ano ya de wo se ye ano ya de wo se ye nyame chabofo wa woni ya brampa brosa na de usu ani ase abrampa 70 edi owia aye kwa ho why enchene nipa de nipa nante ehunu bi pinti a ena ye nyira ye adwene ye ho pa wadwuma no aya ye wo eni hu so dibi eti me pa chew nyame aye bibia ma wo a 0551 931 931 me se onyame beye wiye ebusuafo aforebo yesi ebedi aforebo ho adanse a kenipa yakase nipa nyi bibi mo nyame adwuma kenipa di America enu nkoa ne ade a obetimi de akyekyere onyankopon osifa so mehwe wose de ohunu okunani mobon wode afam awurade so wode ade afam obi aseche se mi se champo sa wode ma no na da bi we dai unsa ka eti maame yade da wo so sikasama e basa yibi beboa so mpache de na ni wonyame ntentam na hwe hello good afternoon. Afternoon din baby akase free. Me the calling celebrity master band to my ya. Yentie wo na na kwa. Me adome na me sympathy de na me send me nya minister na ma send 50 na me bomb pa say application ya e be do na yakobon so ya ke statement. Obeya mana bro so wate. Obeya mana bro so pa. Osu betimi aba 05519319310548931931 sompa achedie ye beye no 21st December na ya bodwa trada say ye mo
say yanwa hello hello Hello. mi raudi ni baby akase free odi sheba Akase free efijate. yo ade na nyame aye afa so mpacha de so ama wo Ya dia nyame ye no madi. Last year me don't na de na asa wo adukromu yi asa bi asabi akwafuo mu adukromu eho isa yo ye da asa line ni mu na ho kafra na chese de okanyina se last year wo ye bi na am say onyame aye na doye ye mfa mi nu kan 0551 931931 hello Good afternoon. afternoon about na who to say But Mukunu Bahon, what you were afraid Molina and what any team, but my cutters I will see me. what did you ba Oba, you are so by a meter. abusia 0551931930 from Pacho de hello Hello, madam. Pacho din baby akase free Good afternoon. afternoon Me pato, me friend, me contribute to Sompa. yo who read TV and now radio What's that? who read TV and now who radio Me TV. any number no that so no 0598 you know Me TV, why? na me say number no that screen no so why This is friend other line. number no wa who share TV no number no that screen no so no 0598 559 802 yamfa last caller hello Hello, good afternoon. afternoon daddy you didn't baby akase free I beg you, I'm hearing about this Yamiche thing. And then there's something I want to add my voice. The money you pay before you get a number and go, no? Is that the best way? Why not let the person come and then whatever charges is charging? yes you can do that Or hey. thank you very much ya dia si na ya kwen Nkomo so abusia fo ya adofo no bi di wo no mawoda monya maye na yenko ye case ya ewo ho mame fa kola ne kope ba bi ginansa mike ena edi na woda yi mo mane na so ncha kakra mamunyi mike nie ye fan club e wo London empanifo na wo di animu no ba ko nie mike na wo ye menua prakope me maame abrese wali dia donko wo freju so bo ankra me kwatena London maame na tetere me amene ne tena ye ne baba iwani ti mike what is nua me ko London ne me dane dem enti ene wodi na woda ye club members e wo London oni Rebecca e amankwa ne dano erefua ena wodi wa wodai ye yi apaye amaw se wonyame hyiraw wadwem panti nyame mi epuna kese ene nketu anyina so emfa maw hip 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 birthday ni ya wochena na wochena ye nya dwumanti ni ye yama no ene erefua minim se wochena ye beseso ai onyame hyiraw ya twaso birthday we so ye abrefi kosa bremai onu su edi na woda ma me nyame hyiraw ena wudi wa woda ye bo soro nyame pai ka kire wo bi katasi we dia me a me ba minu aketwa Angela ne bani efra ne Emmanuel Akisiwa na ara attitude na odi agina no a wutimi se woye anti ankasa ye kasa me ba wonye achinye cause woye madam pa ma Kisuwa no ene wanya mfinhye du baako atia donko se piki me bom pa ya ma no so nyame ma ninim de wo mie na dwenim na bibia anye kama hip 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 hooray ono so edi na woda na Rashford Mr. Kisiwa ni mikadie no muntwa ma me wate me fan sende wo mo no mo ma me nom mo fan tototo wo mo start na yenko yasem so case number ewa he compress it ni wa eye ne da we
abije any case number 1 Rita Akugo complainant Franco Hemai Nabotira nanso ate atum ene ofira wo baaye accuse kwadwo mensa wano so Franco Hemai ene ono so sabre wa ba wogina court a wate atomu no Other you court. Rita, let's say, Mpacho you. Your Bible, your Quran, and you will put the apple there. Mpacho Quran. Me pay Bible, me kwasol. Are they? Me kwasol. What you to know? Winning baby and regional confusion. My confusion. Pidacoso. Nakadimechi. Eya me Rita akugu. Mpacho ya me Rita kumbo. We cram in some Bible. Me cram in some Bible. Sa sama me beka. Sa sama me beka. No kura nkoa. No kura nkoa. Min intro. Min intro. Onyame boa me. Onyame boa. Abazefe. Da. Mambru nyade na esi. Mpacho de esi ni se misia okojo mensa. Hey! Wishi an nkantana beso. Asire. Mpacho de pesa si maniso. Sure. Me twin mu chede sense na me yesrem ni no so ya santini na me se bedu baabi obaya me basa ti me twin mu che enso ya anko ano oye me ka chense me de me mpa obi o woyere no so on de oni yere ampa o ma me papa ne nua mu nyina akasa ase hu so oni yere mo homeso yanko computer so edwadi emra ati facho yo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ane de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 and we be yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic bebo abeba matsiaka miso Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esebejam Emi Yenimonyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na hodo ni nyina Bishop jewelries yenim ni fretete wadi somade unja dada ai woni no dido no etson ensomade say wedding rings
engagement rings deɛ wopɛ bia yɛwɔ ne set wɔ hɔ ɛne yɛwɔ ne baako Abi Shop 75 jewelries wɔse wogye aware woyɛ suna woyɛ kɔgyeɛ mu adeɛ bia ɛma wo baa ne pɛma waho siesie wie mu die deɛ ɔde bɛhyɛ waso deɛ ɔde bɛto kɔm deɛ ɔde bɛto nsa deɛ ɔde bɛto nan a ɛyɛ jewelries deɛ ɛyɛ Abi Kumase yɛwɔ mrom plot 17 adehyeɛ market akyi hɔ a Abi Plaza ɛdan kɛseɛ nim adwumayɛfoɔ n'anim adwuma no akɔpem memenda anɔpa no nsia kɔpem anwummerɛ no nsia Abi Shop wabi mu a mopɛ ne dodoɔ mu atu ɛne baako nyinaa sɛ yɛ jewelries deɛ ɛyɛ Abi Shop 75 Enterprise Freying 0598585219 na 0554304135 Abi Shop 75 Jewelry Abi Shop 75 Enterprise dealers in jewelries Abi Shop yewo nyame afia so minim sɛ ɔmɔfra ani bɛgye na wayɛ krado ɛtwa wukunu sɛ ɔne ne wɛbɛ fie a ɛbɛma abusua no afia wiye ɛde sedeɛ ahyɛ mɔfono mu nanso so wɔn a ɛwɔ nyanka fie a wɔn na ani agya no obisa ho sɛ ɛtie no mo bedie akunyafo a ɔne ne daso biara no aya na mo ho atwe esi utiri mu ana ɛno nti ɛna Bex MP Foundation ɛde esi ne ho so sɛ afi bia ɔbɛhwɛ sɛ wɔde sedeɛ ɛbɛhyɛ akunyafo ɛne nyanka afono mu sɛ wɔataadeɛ mpaboa mɔfra aduane wobɛtumi de ne nyinaa ba ɛnneɛma a yɛtwerɛ mu sanitary kit pad ɛne ho nneɛma ahodoɔ pii no a sɛ joy to widows and orphans Christmas on the street dwumadie ɛbɛba so 23rd December ɛwɔ X5 Kofom Kumase sɛ wopɛ sɛ wobɛyɛ yɛ mmoa ɛwɔ sika fam anaasɛ ɔnneɛma no wɔ baabi na wopɛ sɛ yɛntu kae ɛmɛgyee no frɛ yɛn ɛwɔ number wei so 0558236473 na yɛbɛba abɛgye saa nso ɛna wobɛtumi de aba phone desk hayiaa ana Ghana Commercial Bank account 701101105768 branch no ɛyɛ Sunyane na se dia wudi ni da so he ba ho danse hi die jama o mo bibi sunku bi ama on akofia na se wudi woni se dia pressure any diabetes ayeme na finia misia ni da so he ba clinic no no ye dawa dia si na me se da die mentumi nka na mom ye mfa bi so ma wan kasa ukuru ketewa wono so simu sei se na STI ano gono any syphilis no na enda so heba ena okoya unya na yaresa ena o ma me so me ko honom enisa matiasi yo eni o mo drenam wo mu yadran kasa say ye stroke kokro ye wo pa wo hepatitis B ulcer fibroid wo ye operation da emama ya mre ema o haw e wa fichi kromu eni pi sunsumu yare eni sunsumu haw nyina eni da so heba e wo homa Kumase o wo kwa makro na kisa fitam janse wa sakro or farmers about Plaster Hotel from 0243-649115 and 0242-655-325 and that's what Herbal Clinic and that's what Mama na ushia no na yede mpacho omo ye hwehwemu na chesi woni yere mpacho an na de na bae na menene kwatena ye menetena nyina nso awo na ode tete mi o se wo ma no o se me wo ma no na me so madinka wo baako nipa na anware me nimika chense me nima me ma me ewu be ma ne so odi kan na wanware me ntimi san pese e ba kwa etosu mienu a be basa de bia wo na me sisa no pese me wo a omye me ho ade na me wo no se da bi o pese me wo a no wa ye me ho ade na wato ne badin no o mpeka mienu na me si yo ya me adum na nyi o hia me de o ka so baba ko na yamia dum nyinse baaye nyinse nya baaye me ka che ne se menyempe ena ne subanse sanye obi a o se nyamoma me ka bibia me ka so o ma me just 5 cedi kura nkoto aduane a o ma me why di adwuma bacho e driver ni o chikrotra na bacho ai na o so ye den bacho na me so maso juma se tonton tosi ni ande mo ha dwen papa maso tonton tosi be ma se wo won cheke wo ho no wa film chese mo to no de ni
villa ma biem we helele madam ono ka bra me shada enye me masemu me ono ka na senka wo hwe ni suban kakra nsa na wawo eti wonyim wie na fe wo yi ni suban na kasa mpachan o dadem no ono ba foforo kasa na me da ho na me nyimo no ba foforo kasa we na hu we na opa na mentoma awade wode ntoma kata ho wode fantoma kata ho wode awade saa mpachan o ma misika nkoto aduane emema bi ema wikidi o nti o kasa sana me kasa nti bra kojo wo sika wo ho na me ka se me ho mfa ma misika nkoto aduo na wa ma misika nkoto aduo na ma me da ho na wo buso obi se wo kwa koto ade ma nti wo sika wo ho wa se ai right ben na ma kasa ma oba na ti se me ma kasa ma ho bro obi a wonyim no me ka bibia obo me ma me so me bufu me de ko de me ko antentan mo se me fa bacho ko de police station baja o mo se ai me fa 2 million bra no mo meche no me so na sata me ni 2 million wo baja ya no mo me ni 2 million wo nti ya no mo nsoso an ko si agabia eju me idi ebi no mo nsoso na selewa me sa de ma re ho sa baaye sa titi ni sa wo ma misika nkoto aduane se bi ncho ama me home so wanyem ani ko abro no obeye case ni so wan fa 2 million aba ye nkochi na allegedly wo bi ena me dia re ho sa baaye o mama aduane ndi sa na me de me papa nso odunkwa ena me so lo ko ho no me ko ho na me ye galam se adwuma sa pachai sa na yale be bo me ase be se pressure kwosoro mama koda ayamfre be 3 days ni nyina ka me papa ne faaye enu na chi no na me pie ba ase me ya ala sa ansa ye se pressure de no ho abegim me hu nam nyina na peja no reta DS ni say be mo operation ni yi akura no ne tam sonson me papa de me koda dunkwa sakola na wawo no enti operation ho de hia sie be yi no enyi no wawo no DS nti a wo ba mpacho DS kase ni say me wo ba fie nyina operation ka nyina wantua papa na tua ye akura no ko je nkubeta mu nyina wantua me papa na tua ye nti ya ba fie no die be di kura mpo ya asem se ya ba kutre oba ona wada mpacho dabe oba on team ko mpacho dabe oba wanya sei because mama aduane mpondi maame bi na so memu sa akura ne pampesu so obedidio se ebe won se oba ne ma wodem ho mpacho dabe na wose de se wose na asem ne se die ha me kese ne kura se ebe ya akura ne surgery ubei me ka e won be ma ho nti eno no so wose maka wo mfime die bedi nso anya maame ne dawro makura nka koma kume tu bai wo mo aduane ko wo mama aduane himan kura mpo ye frɛ na nka himan abi je munya na mo frɛ ne himan fo ti na nko mo te menka na afidie mo te menka ko mu nyina ba maame ne kura se me ba me mfrɛ no o ya dansini abrampa maje namba no maame ne na ma yo mo ma ye frɛ maame no ne emusa no obi de hye wo mpɛ no a de esa wo ye ai asemu ebusuafo ye bana sompa sunwan ochina ya fofida ye kae maame ne papa no makuafo enti wo nante atriti wo mu pom eno onum no wafra se o post office akwen Conleshi Park enti wo frem bank adwumayefo adwadifo kefit clubs ahodo gym centers sem nyina mo meka mom na mo nante na nije bebre beba ho 21st clinic mizoni miza ena wonum kremu a odi nante yaba Kengen energetic drinking water nyabotre Kengen shakola no sole ko hakora no waya brana hello kujo asala gazai kujo ate sai wala gazai me pa chawo ya frame sofo maame because free sompa ate sai oko adumemu ye boko enyawde woni mababa we be a friend reta ai me pa chawo bebre wo bia sem bia ba ye na ya nyini nti ya pese ya je wo so wadwe nkyere ba so me my busy why busy mpa chawo ye de ma me kaka eti wutumi ne yankasa
frɛ no na driver fo we num bi ɛna ɔmo hyia ni fla no mo fa the picture ne to so wa wo so mo bro wa nwene ho kofa ne ente se the number you are calling is currently switched off. Mo bro wasrem ni akoda watu kwan be ya adwuma wo nwene ho kofa na ega we enwen ene ne mama a onu so aye busy wakofo obi ba ene na wo wa ba wa wo no esi ekwe no pressing wo se mfa wo ho won so reta no ewura be pe be bi tena na mfa wo to be hwian trase na me na gloso wuku ni ablante ni foni da so mon so ya mun srade ye friend one de ayampe a wo toto ya wadum ne fun na betie krachi men so se hwan a wo te afranto heman wo man ka na mra wo mu sa woni na wo na mpe no a jan kwan no nko na show ba tia ne se dwada wo bete wo dwe ba bia wo bia emra no be fa the rapture ka chiro pray ye ni agoro so obi ensem hunu so krai mu mo kwa fan krofo mama ayoa na mabobo mu treda mu wi a na fe na mu dwane yes rawa wa busy wo pa na duane kra man bi no akate fon mu ade adenda wo hwen ya dia wa kire kanjin eye super papa eye alkaline potassium wom magnesium wom na iron unum aboa ni padua no hihyew yie papa ti ade bi edi nsuo ye obetime de kanjin drinking water ya o how bi anim na we obi a hard burns hawa eboawo o se freni fa bi mrew 0241449191 o pese okọ Canada pese okọ Austria pese okọ New Zealand Germany express group o ko dentity se IELTS SAT TOEFL obeboa 0249000448 na Bex Apeth Foundation wo hye ekunafo ni nyanka 23 December S5 Crofroom wo ntade empaboa koda aduane sanitary pass ni sika fatso ahomatrofo iso 0558 236 473 driver for mate driver for etwitro bi ye mu hye eno na moro kwaji nani so a wode ani fra betre TV so no na wo ye ne wo kasa wo no ye de wo kire Reta wuku nu o ye say ja Rastafari me hu ni na ebia no ye bi na ma hu ye mo fra ma me no wa be hye no ma me ba ye kwa kwantu ba kwantu simedu 34 no wi wase yo me da ya hwefo ya tiefo yina asi ye wi a o wi a mo fra ma me ne ma ye akwantu heba adwumaku a da bia me kase ya boase eye SD4 nipa mako edu ana yakeke ho abomu a Dr. Nyakwa me no edi nkomo e me da no na ni gisem ye wo mu ne se ye se ya de ahodo bebre na ne de ya bebo mu ne se ana de me pese di ho nkomo ene awie yare a ye fe ne prostate na egumu ahodo bebre your prostate disorder, prostate cancer, prostate enlargement edoso ya ahodo bebre da bia me kase sa yare we so no yare a efe ne infection ene kofa de ba nipadua no mu ada se bia wo gonorrhea wo syphilis wo candidiasis wo chlamydia sa ne mo nyina keka bom na etena wo so che ekọ animu a ne nsunsanso no prostate na de abrew na eba wo so a yare a no ko yie se won hie ba bia duro kama wo se akwantu heba kan na se akwantu fo nupa ye je ba abonte se akwantu ke mixture no a menua be ma obe brepa yie na ha adwen kese pa ne se be ma no timi dum pempenso bi a bi ko adwen so no eno a entumi ma bi ko etimi be hye wo nkyemu ha na wapiepia adwen so na se be du ani ma se watimi adwen so enya asem ketwa adwen so piepia adwen so sa firi wa ya se wo nkyemu sa sana abedu wani ma se watimi adwen so na wa rezu so a wonamu ya sa ware na ote ho a
definitely aware no begu kantetefoɔ yɛ maame no ma no deɛ bi kan ko ne oba consider atena ho na ne pa nipa ya ba wiase deɛ in fact adaje we deɛ gise mako no kra no ano wadin saa nipa na we nipa osuro yankopɔn yie nti bi nua be man tena se ma hawe emeto bebre oba oka wo onfa ne serious na akɔpɛ nuro bi anonom na yɛ oba ginsemu a na odimrika ba abrante bi ware ye ani bosome na waba doctor me wo haw me yirisi wo jame die na waya a wo se me de boss wa enye yie na minim bet na me guso a me no modo ni me se me nware nwie na ye yie na me se hey krache na wonu se wo hu ni wale de ko ware wo se doctor mo mo ame first na me ya na me ntumi me no bi no ma hodi nura be se de me no kwa emfa bio ye se ye be boa bosome mie no na enye yie dia na mesre wa na wakopɛ mo ba bi foforo bio but me kashi yankopɔn ni monyam sɛ bosome ne na wɔtwe me no pɛpɛpɛ me da hɔ no pa bi abrante na fa doctor ade na aba pa nya asɛm ketwa na ne jai ma sepe me ho papa nya asɛm ketwa me si tire nkwa nyame ahyira wo na nka wa bohunu wo yiri begya wa wɔse ba no kwa asesa na nyama kora ɔkɔ ani minyo be mama ntena se emma prostate enjejew wo se wo yare aka che wo infection wo gonorrhea wo syphilis wo candidase wo chlamydia bra ye treat yare we da bia meka ye treat wo yese wo no madu na yare na che so enko na dudu so ase wo no mani padua bibia timi ye kan wo ntumi nnom but wo ba na ye mo nuru a bibia ba ye kama e de amount Jimmy number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 0241 29 66 22 offer numbers here wo de wo yare na mamosokora ka kire yen yebeboa ama bibia ye kama e de amount eno nti mesrew wo prostate ya kwantuofo ye ho adwuma pa yie se wo de kwa ba ye no enche ya babi a onam bia bisa kwantuo care mixture no ene ye de infections ho adwuma pa bi na sha ase no nom onnom so da bia meka wo tuti infections ya odofo wo yire ana wukunu mane bi nom manka se wo de wo hu hwe tama wo de no mrefo no so de apagya so first am ya warefo amudi ndamu hyamudi no nkoa de muhia ede kura na yare wo so bia no efa ndamu no wo de ama no enti mesre wo nom a bo modern se wo partner ebe no bi ba so doctor mama me kunu hunu o me mpese me yiri be hunu ene je ye wa wasem ye enti mi kan wo yare mu asem ana enti mfa nto abonten be de be hawo mesre akwantuofo ye de ani ho aduro e de aba mesre se wani no ya ka che se cataract ete e wo so enti wani no nante ye wisi se ji aduro nom na enyina aba me ya surgery na ya operation e de amount akwantuofo ye nka ye pede a start na doctor aka kire wo no fabra oba ye bo mo wado mo wanom obonu moduro na busumi mienu bepe onkora onkwa check bio no na bibia aye kama ye hwe na sa sha ase se ye hwe na ye hu wo so a ye bo de odi begu so de bia me kan fie aduane ye di ya bi na ya ye mu nsu a ye de mo odi egu ani no so na odi bia egu so wanom bibia be ye kama e de amount enti wo ani hu ha obia na se wontumi mma ya so ye na wo paduro bi da wo paduro bi anom before ansa ana ye test na start ya akwantuo ko mixture no akwantuo ye kokwa du na ye kwaje award a Ghana ha na di ya upe kokwa du ye ohene e wo Ghana ha ye akwantuo ko mixture no hyase no nombi wo no bosome mienu pepepe na san kwa yar sabia na ye ka kire o se wo kokwa ana se wani no how abaso no ye be ka kire se bibia afi ho e de amount wo yare fe ga koma hyase no akwantuo ko mixture enua be yi yare wo be no makwani mu o man number kan doctor me number akuru ma hu hwe dabi nka doctor mfadlo emma okwaya sabia hospital ye do ma wantimi anu man check not less than 2 weeks enti man no do ba ko be nansa nanna me ka chem se ma hu hwe dabi hu hwe so enti dum ko wanim because yare na start beginning ne dia no do na ene tentem pa be ye from but e cha e be bre ana wo be brand se watimi ye fro ho e dia amount Jimmy number no be we number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no me gusua e ka ya tiefo na hwefo se akwantuo heba mixture no ya funyade aduo no egusu e wodwa so a
ene eno na elidi aduro bia ni ho ye osa adura eye fun ye de do fun keka adura abibidura no hye ano nam say akwantu heba mixture da wo ye wa utobi abedi ho adanse obi yam hano wo je odi man nipa not less than 5 minutes when say na oda ho din adwuse from yare we man na asemhene abo yabaso anana je aduro bia oton say wonwade bia esi na nimu ho no ebu na adwene nte ase so abeba bia wakwa ya sabia kese akwaji aduro a obeduru aba stop abeba na akura say oda ho obobina nana fi abeba adan ya wose oh nana mi yam wose me fan kwa ya say wose mi fi ho na eba yi wose hwa na wose aduro bi ne wo fa se koto say akwantuo heba mixture na okobidi alibibra abeba no onu mi ya abeba yi oda ho ankasa bio nana se won say abeba na wo say eh awon wasem be ni abeba no do ni be 10 minutes na abeba na sore omo kan wose omo nya no osore ye uzata na me ho ato so boa wose me ho ato na minti bibia bio wose ne ye jinkae ne ukodu fia watoa so hwana na hu say no abeba yi ko fie na watwe anuru woni na busuafo ni adofo asofo abobeda na ase aduko omode man no adu na boa no ne ko wonte yaw no bio wose ne ko pa kwantuo heba mixture enti hu tie mo ye fun yade na obi aka chema no bidura o how o yew ko pa kwantuo heba mixture nom bibia ba ye kama e de amount jimi number no bio esense ye be no e ya ye be enti ba bia wo bia no wo yare bia ye clinics obi wo techiman ahomaje we ni chairman UNESCO na boso pe asafu labor run about ye wo labor run about odu ni e kire tonsu kwan kan fie 1 2 nsabenkum enkran ye okwahyeman ye ni presbya sonda kese no odu ni kire so tomu kwan ebo ani mu hwe pe e wo ho ye nuro no so de Ghana ha ba bia obekwa ye to aduro bia no pharmacy bowuram chemical shop bowuram herbal shop oso pa kwantu herbal mixture kwantu co mixture ena kwantu care mixture which one no nyina bom unless osa na how dia no makwantu herbal mixture no nko a upa hoden bibia ye kama oto ase twetwen a ka kwantu co mixture na kwantu care mixture no bom na nom na hwa ade je number no eye 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 that here for in us. I be the munya mo frame am na me say champo ababa we asemu a wo dia be dan ye kan sen I say ya koye shit case bi say near Mr. Macan say, a reason no say, Bibia, as I say, if ye kakra. Na, it's in four noa. Yo, Mr. Champ, when you feel run, and Conamini couldn't come kakra. Hello, ma. My, no. but you're now to say market. Adum. Ababa, we be the rater, then I some abe dying. Na ye fra be mu wa na nia mo sem bia wo kire ne fon so no ni de nya so wo kan sem amahu bi enti ye de be family kwa so emu odin patapani pieto ye de mra na woro aha enti ese abai we ma se na brabo ni mutie ma abrabo ne de nya me ni mutoni e ka che emu ya na me boa o kwai pompes na me yi ti se bi yi an na yi be mi na me de abrem we be ko pampet kura ma me kasa ga ne de me babi hu ne ma no na sistem pa o be me ne kakra ne gas na sistem ya na ma na mboa ne twenya me tro pa na brantia no ma mo ne nkasa ya na ma ye na kasa na won ge sere o ti mutu o sistem do be ti aka me se fo e won nu mu no me hu bi da me hia be ma wo ne hu mo bu ti da aya mo nyune mo huti wei wo be ma ne ne nte se ma efu o se de musikata mu fe na o kan do ya makan enyo beta be cup fu e church afra dia trem beta ba be cup fu ba dia trem che ani ya chi me ye tia me ka da tia me ka na fije skan se fa ku cha afra no kwati ye kwa ye si de ne du se yen je ku te bi bi ya ne ka ka me ma no na ata eti ma una market una abo ami bo cha akola ni dua yencha
Yes, you better tell the Yanka. Can you acquire quiet? Letting Yanka. Any pamela be back at you. Wow, what to power? Aye. Yanka. What did you try? And walk. Why did my mother, Papano? Well, friend, no, what's not them near who's Wabano and I hear Jumarano. Tell me my Papano. No, I said you pick it to everywhere you are. And no better. My, I cried my son, Papano. Boy, is a champion. So, Mammy, Midasi. So, share a brand here would die at a TV swap. She said, and come fat near why you know in the son. Na nea me kan say was start ye a wo kire wodo na ba ne say asema ko ne say me sema kan mo fa nche me asantifo mema no aya ese mo fa esemufo no a no mo dada wo mo no mo gya wo mo esi ba bia ya enyem mo adwe kire mo say woni sem ne wo a eba ne ye wo die enti no eba no na wo pe no enti no wo be dada no ana na wo na wie nso na wo hwe no ne America ne say akoda ya se be wo be wiase wo ba ye woni dada akoni ni dada won ko yina mfiri hospital wo a wo anhwe no wo ma na aduane ni na maame ye nyanufu so kwa dia ma akoda yi ne wo ye enye wo de wo didi na wada so Sompa se boni be na girl de adiwo wotene ba bi adwe no ho wo se won pewo won pene ho asem won wo se won pewo wodwe no ho wo da koto nkofo anim watie afi ede ba biem enkwasiebu no ya wo bu sister no so we very careful chese onyankopon omfa enchew akatua ho no mama wo didi eda na akora ketua we say ese ekwe ne surgery maami bi otine ba bi wonya busuani ene onu mom na wafa eka na wo hwe akora we say na office adwuma na ya wo ye na ebeye me ka chiro tutumre ka ne bra Sompa ne be ye wasede anya sa ne ekura wo no ekura ne ebe hwiro that's Judge, I saw Judge. In fact, say, Bema be ya or baby say ya, a ya na me raho. I said, the minam yoba. Yanam raho pa say, a ma boy, memma, or Master Tremunini comban in the econo. Say, me cotose or baby, and no back Bema Kodako, ye say pa. Nesse, Bema see when ye say no. Enya media anasa me hwew anasa ye media kwampo na me moska obawo onfiu oh ya na me wura huye pa o ya na me wura huye pa na judge kete cho kasem bi wo se nyankopon ebo adem se ne nipa na short nti ode emoa odane emoa di ebinim mane ye nipa dane emoa 2000 mane ye nipa eti nipa e wo ne ye nipa boa wo wiase sanko for no mudidi o mon kan nipa ono nko na edie wa se funu mu no wagire nyina gu ne yem nipa na dwe nyina dane aboa eto no so de dwane koma aboa na enipa onye ebi na menua ba man driver ni yi oh se ba me bi edidi gya ne ba ana oba on ni nyin wo ya se nipa no on kan nipa ho wakwa nipa boa ni su ene ne fa nyina ye nipa eni su ni me pedro ni yedi pa na ni su ni pa die e ya aboa so no e ya aboa kokuo nko de didi a o didi mi ya no watene sa chere to oja na egu no de koma nipa adwempo ni nko a ye mi ya pa ne se akwa ye wu na okọ ba wo yi a ye ntwa ni pedua ni be me ye ntwa yo be ma papa na hawo ati to se mi twika mi drive my busy Wobesa benya kwasi ababi amena koda ho amena saso ne wada because of ya ntwere o how ni amene hunu we ya ababa we fom ni atwa nguni ko ana ya atwa nguni maso ana ya atwa nguni bo ana ya atwa nguni saso eto besa nyo ba ofro na kikako na be shegu dura do be ma be wo mu a e be ka fe wo kikako meme bi ni mu amudi ma aya to bre na mo gum me di mo ase ye ne ni nyinse ye nwale no ni ye jan ho wa na me wale ababa wale sa kobo ne ho ka en ko twa akare na ho e masua mi ba muso no so no
Sabio oba de ya untimi ka say huru mother e de ya be hia bema but e wo se wo sofia ne ba nimpa na o se wo wo amano no hwe ni bobeni ni dibre niema sabio wo ya kire wo se mi woman na entitie be no do be fam ka se be no be ka kire wo wo nyima de no be ya kire sa nipa de no nyima o na me ka kire se be say nyi se we wo mantia ko iguna sofu binti asie wo wo wie ye no se na kwa ko enua fokra e da si ni mia bem ni mia ba anu no twa ne ho nada enti ye be sire mema mo hwe man no mema yeso mo hwe mama ne no me ye ni o e basa e be kaw da chi a wonye ni daso a e bla o to bi fie e de gwasa be to mo hwe ni ye na mo mani ma papa mo na ma adwunim mo nani ni pa adwume na mo mwa na emfa sumiem la me da se judge matade fefefe ya mama si fashion Kotoko junction mama si na apam fefefe e de ama me se ye yituma tade bibia one ne nkola akoso ya ene Aisha ani o mama kan nyina be ya dwuma Emilia friend was 0543370005 0543370005 and that's so Herbal Clinic. Doctor say diabetes, stroke, pressure. Any enemu saya de nyina. And dey also person otunu nufu no. Eye kese na ofu yet sia. Abeboa wo. Edu akwa macro na kisa. Fitem. Wase Croupon Farms. Wo ben Plasten Hotel. Edwada kopem menda fra no pa no ochi kopem nunu. Ko obeye omojam hwehwe mu kransa no de edura ka. 0243649115. Tabita so for like alamet enu ananya sanketoa enra ko na wo hwe wadawro akwa anu da nche ya di bia fakoho ye we amodimpo obehwe na wasisi ya de be mem hyehyew awo infections you so full alamet in Kramadina Fast Bridge takwa de sunyan so ye ho 0202 347-647. So fly. Lawson Herbal Center. Dr. Lawson. Doctor. Fisher do no ni awaye adwuma. Come on. Onam Lawson Herbal mixture. Lawson Law Care mixture. Lawson Delayman capsules. Agidi bemme. Pebinu no mo. Unya dru ke dia. Be bia wo be wura bia. Sisi mu ye. CNG, Apidank, Misty, Freddie Mens, Sompa Nkomo, Colinac. Hunyina. Dr. Lawson binya bi. Na wato. Befre Doctor 0242-133-577. Yankwa o mane so na yenye wadwenkyere 0554931931 0548931931 na wo so fa wadwenkyere ne bra nsema na ya buru so nyina de wo ka wo ho wo so betimi apa. Hello. Good afternoon. Afternoon din baby akase free. Man ba ke we bunu ya na. Ya bunu ni. I don't for if you know we meeting. You No, I heard and I said maybe kaka man na pra. If you are any you going with na. You feel to see what opera. Bomba see out. Say I can say the you be about me pra. But you be going to pra. A praka kenen so ba ni wo problem. The wife feel to see that opera. Wo yiro fra bro chira ba na be pra. Buy no opera. You see, okay, and you obey the field. Now is a bar now, a different in the Sadia. You never enter. No, I am very sure. The American is a member of 1 year. A woman are more than a doctor. She will be extra. You would do what I don't know what they are. The other life, one didn't want them. They are bomb pressing a hope on board and the end of the so then will be a small polycalibi. The man, the better, I'm afraid. Why you busy here? One can say, who can't be saying 20 hours or saying the people who are saying, could be moving before I know you to hear a car or something. I could probably boom before one year or do that. They are more than I don't know more than I'm all. Almost the fear and the day. The man, I mean, the book, that's yo 0554931931 05489319. Hello. 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 Udini baby akase free. Hello. 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 Udini baby akase free. Because of sema.
Yetio. Aha, me pass me more than oya we dey na me yan number. What you say? Oso pedai. As more than I do nyame send number na me say. Yo she, ye de beto so ai. It's what you. Hello. Hello. Hello, ma. Udin baby akase free. That's our family afternoon. President Chokopon. Yentio. Man, that's all. Ese a baby. Diana moya so na ba na nya mo the power di. What for baba what say na nyi sen. E ma kwa na problem a we yi no de wo nda. E sori didi. Na be chia le kata, on the pana de transfer, be chia le kata. Oba fufra ma na fi mu amane na koda e ma de sabi enwa bebiri wu. Hello. Hello. Udin baby akase free. Me say malik wo mani na ya. Yentie we. Bi adana mi ku yi bi e wo o mo yi no to. Ya me che. Why dey? Ti aye dey. Then let me see obi ne then the can for my let me do hello mo me see. Hello. Pacho din baby akase free. Your friend Nana. Yentie we. Nyamiche tumi kitano no anode na opia ona akorani. Me pacho u nyina yie kakra ma me pacho. Hello. 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 Jina yie kakra na yente wonka wada uroma wai. Ai brad dan won kakra na yente wonka. Pacho mutemenka. Ai yakasa. Aha. Me say your friend na da ko. Me kase free sunyai. Yedas. Hello. Nana da ko. No si nyame chetumi ekura ne so. Na menim de wo be kaka ho ati atomu ama no. 05549319310548. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Good afternoon. Afternoon. Not Marco Benson. Nana yentie. Yo, me pacho, enu asema na mokabeto. Me ensafa tujala kampese kasafa ho kakra. Edi asema na wada uroma. Driver ni mechi ni no. Driver ni mechi asembia wa hao. Oh. Okay. Bia idie ya na. Debi eni shana na samu but na ai eni enya ha ebi ai anwumre die no. Ma minka sanfa na die no obata be ma no oba no die no. Yo. Be ma no anya die. Wa nyame so ade kura. Neso ni anya na idu sonta samefre etiefo ne se. No me no. Aya yesre wo mo. O mane kofom ekakra. Yesre wo mo isanse sebe ensatia eyepe no bi o mo sebe obi na no kra kasma twe nipa amakoma to ye mo no. Aya na unhu sede obisi aka no. Yeda sipa nana so obeboa ye. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Pacho your friend me ama me kase free as one. Auntie ama yentie. Me pacho don peka me kase papa no onya de kra. Onya de. Ende Saudi oba papa no mo hwe so hi. Ese me tramwa mo gwa mame no. Ugwa mame na papa no ye na se de so eja. Me da mo ase. Yenso yeda wase pa. Hello. Afternoon. Pachodin baby akase free. Me wo mani mo haya bedin pe ko ala bi buko yi bi wo mo ho na ene me tem very here no. Frosro oblai. Fros abronsan ne. Eh, asia asem pen. Hello. Uwani mo dan susu wo yantu pununu. Udini baby akase free. Pastor Richmond me kase free doneza. Rich yentie o.
but madam na mo friend no o kasa fa madam me be relationship madam no ko ko nya no nanka obo madam ni kaka na ka na tajano o peso obo ahwan madam no what to do no mo friend na me di sama mo di nsemu se ala no kwa mo me twa na wo so no wo hwege ne kakra akra to pese ko nya no na ko fa no so why ne peso onya no hello ene ka jina so ne yempeke wo number akate no oh ke peke wo number ne de madam ne number na ma hello good afternoon afternoon din baby akase free me did for am akase free oboate fo ayen kwa manfo e pa cho tamonka bi ai lane ne mama number no pa cho me hia akola bay dia yeah drone wanya duro ye difo pamochew difo ba no e de bibi ambeji amedru hello ma mudin baby akase free hello mpacho eva me kwa meche me no akasa mri bia sana wo kwa yie no yo da che ye ntie we ye tie mo won e bet na e photo mo bet in the number na mo Wosi ebetimi the number bi atudwa mpacho say wosi ebetimi the number bi atudwa nka muti the number bi tiga o se bia WhatsApp ana ya na mo ye program na in Europe for so yetia apre abamu bi because sala we na what team no ye fry ye nya yo yate ya WhatsApp line o free Monday ye de beto WhatsApp line no mo so no WhatsApp line na but mo so yo pacha o beso na he pacha me sele no nessa body en me ye free e njo we on premise na ba we na me nkasa why me na me kasa yo ana ai yo jina so ne mpeke wo number no why okay Abraham papeke na asem na waka hia 0551931931 0548931931 hello mama achodi baby akase free from the cassette travel. The actual woman na me sakaka. The sofa is a baby. What I can say, the year into what or bad and woman. A panel. And I'm seeing shake a position like a can of my head. A time of them the fashion. Into minutes now, man, and I'm getting 10 million. Na me kasa examine shubanya we yi le dikire me mama enya santetwa ese senke me kasa ka me nyema na mpa wode mbe fa ya umuka etie na kasa ese me nyimo na me hwe se me nyimu akwa adem da faso ya me ne dai me da se pa wo ye be nyansafo mo amubu se nya me che number no me pa cha mo nje 05 35 89 76 99 0535897699 wo ana wo se mo pesa mo boa ababa wa no me pa cho mo fa production line into so ma wo mo wai wo fresi line we su a o mo de ma me na wo ne tene number be ma wo a wo fresi obi pesa oboa lady no free production line 0541126626 0541126626 na o mo fa ma me na oboa lady ni number nso emfa emawo yeda mo ase o kina de afofida ti ebehia agere dwoada ene yede Sompa Nkomo dwumadie no ebebrem o hini ni amakrancha da zo ani Sompa Nkomo eyebola